Ministar u vladi Republike Srbije za poljoprivredu, trgovinu, šumarstvo i vodoprivredu između ostalog govorio je o potrebi očuvanja srpskog identiteta kroz organizovanje ovakvih i sličnih manifestacija. Nema ni jedne zemlje u Evropi gde gradovi, sela, naselja ne koriste sve prilike da obeleže vrlo važne stvari koje čine deo njihove tradicije. Ljubičevske igre su deo identiteta Požarevca i deo identiteta naše zemlje. Ne možemo život da svedemo samo na to da jedemo, spavamo, obučemo se. Važno je da ljudi osete da pripadaju nečemu, kao što ja vidim ovde, ogroman broj ljudi iz Požarevca i vaši gosti ovde danas kako osjećaju, ovde se osjeća dobra emocija na ovoj manifestaciji. Mislim da je dobro što Požarevac ima ljubičevske konjičke igre, što je dobro što Šabac ima vašar. Ja se ponosim šabačkim vašarom, iako baš ne slušam muziku koja se tamo svira, ali to je deo identiteta našeg. I nema razloga da mi to ne držimo, treba da se držimo svoje tradicije, onda smo ono što jesmo i treba da pokažemo sebi pre svega, pa onda i drugima, mi smo jedna stara evropska nacija koja je sposobna sebi da uredi prilike u kojima će onda ljudi moći dobro da žive. I nema nikakve dileme, niko nama ne može da pomogne. Samo mi sami sebi možemo da pomognemo. Tako da ja sam siguran da mi imamo vrlo dobre mogućnosti i nadam se da nećemo kao često do sad u istoriji što smo radili da svoje mogućnosti potrošimo loše. Od današnje promocije humane ideje čelnika grada Požarevca o izgradnji jedne kuće za jednu od porodica, čija je kuća uništena u nedavnom razornom zemljotresu koji je pogodio Kraljevo, govori je i gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. Ovo što vi imate, to je brend, to je jedan predivan spoj tradicije i savremenog života, da kažem, i treba ga negovati jer ljubičevske konjičke igre nisu samo brend Požarevca, već je to srpski brend koji u najboljem smislu zaista treba nadalje razvijati. Evo, ja sam sada prosto zadivljan, vidim da je to i da su igre dobile i međunarodni karakter, to je prelepo zaista i čini mi se da negovanjem ovih igara možete zaista dosta učiniti i na pronošenju dobrog imena Požarevca i na poboljšanju turizma ovde u Požarevcu, jer Požarevac je ipak jedan lep grad sa lepom tradicijom. Saradnja dva susedna grada je odlična, ali svakako može biti još i bolja. Morava je velika reka, ali ona mora biti reka koja spaja dva grada, Požarevac i Smederevo, istakao u svom obraćanju novinarima gradonačelnik grada Smedereva Predrag Umičević. Izuzetna blizina Smedereva i Požarevca nas negde obavezuje da budemo dobri susedi, dobre komšije, da se družimo i ja mislim da iz godine u godinu ta saradnja je sve bolje i bolja, da sve veći broj građana Smedereva dolazi na konjičke igre, na sve ono što Požarevac slavi, obeležava. Dosta je Smedereva ljudi bilo na karnevalu i evo oni su vinovnici jedne ideje da Smederevo konkuriše ove godine i da pozove FEK kao supervizora, da pošalju svoje ljude i da kažu da li Smederevski defile zaslužuje da doradom konkuriše i uključi se kao i Požarevac u udruženje karnevalskih gradova. I jednostavno to naprosto kao gradovi koji su vrlo blizu, na 30 kilometara, pomažu jednom drugom, povezuju ljude i da ova Morava reka koja spaja, a ne koja razdvaja, definitivno nam pruža jednu divnu šansu da razvijemo dobrosusedske odnose. I ja se zahvaljujem gradonačelniku Požarevca koji je zaista uložio mnogo truda i napora u ovo krizno vreme da na jedan skroman, ali vrlo efektan način organizuje ljubičevske konjičke igre i da jednu tradiciju podigne na jedan zaista viši nivo što pokazuje broj zvanica danas koji je ovde bio prisutan, a više od tih zvanica znači broj ljudi koji je zaista ogroman, koji je impresivan, prosto neverovatno koliko se ljudi skupilo i ovde je zaista mnogo gostiju i to pokazuje da Požarevac ima sa čim da se podiči i kada je istorija u pitanju, ali ne samo istorija, već jedno domaćinstvo, jedan odnos prema i turistima i ovde je zaista došlo mnogo turiste, to je ono što možda i ne primetimo koliko možemo određenim dešavanjima da privučemo ljudi da budu naši gosti. Za posledicu mogu da dobijemo dve divne stvari. Jedno je da afirmišemo ono što imamo, skrenemo pažnju na svoju istoriju i sebe kao domaćini, i s druge strane da prihodujemo iz nečega što se zove turizam, jer nije više moda u Evropi, to je već pomodarstvo, da se slikamo pored neke stene, neke kule, neke tvrđave, traže se sadržaj. I upravo ove konjičke igre u Požarevcu, ovogodišnje 48. po redu, su zaista bogate sadržajima i ja čestitam na organizaciji ovih igara. S druge strane, koristim priliku da sve građane Požarevca, sve
komšije iz okolnih opština, iz Kučeva, Petrovca na Mlavi, Malog Crnića, Velikog Gradišta, Golubca, pozovem da dođu ovde kod nas u Smederevo od 5. do 11. septembra, svako veče uz dobro druženje. Defile će biti u četvrtak, taj na kome mi testiramo da li možemo da budemo kandidati za karnevalski grad. Potom u petak svečano otvaranje, bogat kulturno-umetnički program koji će se završiti u nedelju sa najšim, možda evropski najpriznatijim muzičarem i najprihvaćenijim, a to je Goran Bregović, gdje zaokružujemo jedan ciklus i svaki dan ima svoju neku znamenitost i značaj. Miroljub Stojčić, gradonačelnik grada Vranja, govorio je o današnjoj manifestaciji i saradnji dva grada. Moram da kažem da sam zaista prijatno iznenađen čitavim ambijentom i organizacijom prilikom otvaranja ovih igara. I ovo je nešto specifično što mi na jugu Srbije dole nemamo. Znači, sasvim jedan novi ambijent, odraz jedne nove kulture i mislim da nije isto posmatrati Ljubičevske konjičke igre na televiziji i biti direktno prisutan kada se to otvara. Nadam se da ćemo i mi prilikom organizacije naših manifestacija, pre svega manifestacije Stari dani, imati mogućnosti i to zadovoljstvo da vaša delegacija iz Požarevca bude prisutna u Vranju i da razmenimo te kulturne sadržaje između Vranja i Požarevca. Pre nekoliko dana gradonačelnik grada Požarevca Miodrag Milosavljević boravio je u prvoj poseti opštini Sremski Karlovci, sa koje, kako je za našu televiziju istakao, došao prepun najlepših utisaka. O proširenju saradnje Požarevca i Karlovca govorio je predsjednik opštine Sremski Karlovci Milenko Filipović. Karlovci su inače grad koji pripadaju svom narodu, dakle ne pripadaju samo Karlovčanima i ne treba naglašavati da kulturno-istorijske vrednosti koji su u Karlovcima su u velikoj meri uticali na mnoga zbivanja upravo i na ovim prostorima ispod Save i Dunava. Dakle, Karlovci su neponovljiv grad u istoriji Srbije i oni kao takvi treba da postanu. Ono što posebno mogu naglasiti jeste činjenica da i vaš grad i naš grad povezuje činjenica da su zaključena dva svetska mira, dakle 1699. godine u Karlovcima je zaključen Karlovački mir i pojam okruglog stola u diplomatiji upravo potiče od tog događaja, dakle od Karlovačkog mira, 1717, ako se ne varam, zaključen je Požarevački mir, tako da je malo gradova koji se na ovim prostorima mogu pohvaliti takvim istorijskim činjenicama. Svakako da i ovi događaji koji su se odigrali u istoriji upućuju da naša dva grada mogu sarađivati. Ovo je početak saradnje i mislim da se, nažalost, često bolje poznajemo sa mnogim gradovima van Srbije nego što se poznajemo unutar Srbije. I velika je stvar da smo se danas kao gradonačelnici i predsjednici opština okupili u ovom broju u Požarevcu, jer imamo šta da kažemo jedni drugima, imamo nameru i želju da pokažemo da iako smo kao država mali, da smo jedinstveni, da se zajednički moramo boriti za prosperitet naših sredina koje predstavljamo. Bilo je u Požarevcu na svečanom otvaranju 48. Ljubičevskih igara, petina gradonačelnika i predsjednika opština iz čitave Srbije od juga do severa. Ovo je najbolji dokaz kolika je zainteresovan za ovu sportsko-turističku manifestaciju i pravi uvod u jubilarne 50. Ljubičevske konjičke igre za koje se već sada priprema naš grad.